ya jenis hari oh, oke, Juli. Program apa? Kalvari English School pakai kesang, oke ngulug NBCC of Kalvari School Sarita Gododo, Parsjab Moina apa, oke Yachuli Sangram, oke si pakai kesang, Dodo. Oh si one of the youngest, so Kalvari English School na. Oh gabe si sol nule tugen ke ni to bahan bong si ke kad no pe otogo to so pura so tija si nama rubuin biti si nama ego menyapa otogo nam do ma oh he otogo kana oke oke ngam ogo gine su ye sema elventel si sol gal si algo aljam pa oke kai uriol mula rakat kana also samule makodo balango Bible akpore tela omul mulenga lekin go kuin ba aban paicho paagdala oke soge memorial stone samul makola oke mulege osoge gasus tela makol omule ho program am jitcho ngo Bible akpore tenpe soge Galatians chapter 6 verse 9 and 10 ngo English akpore tenpe. And let us not grow weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we do not lose heart. So then, as we have opportunity, let us do good to all men, and especially to those who are of the household of God. So, pun ba abag atre doba neka, ongul muling ngulikin ko pratna macu ngule. Pun ba aban pacu solo si modam jipa oke Ganga Baptist Churcham oke Songul Kalvari School pakai keseng so oke si jangule sam si nyako manampa samule pun ba abag alago galek tuju oke so ke memory stone si hai kol nirvanango oke so Ganga Baptist Church so ke Golden Jubilee celebration mala also ke gas sustela mapane hel o sinyi muleng hakum bo kataji ho katel o ke pun ba aban pai chopala o ke Ganga Baptist Church ho soji bo mulengam mulpade o ke si mulpadu kapadu muleng tana o ga muleng lekin go pratna puje ओके सर कहता है ऐसा हम तमाम नो पोटेशन मगदल ना में गब यूज मम दबनो सकाल आप कल पाद न के ओके हो लोग सो गए मेमोरी स्टोन सामूले आप गला को गला दारे वो ये जल के में नो मुले मको ताने ओसो मको को सो नो अपोंगा आते नो मको गला सो मेमोरी स्टोन साम ओके सो गाल सुसल साम नो अपोंगा आते मको हाग तब कला सकादेर बोधा को जिसु क्रिस्तो नाग एमेनो कुमले गए नो आमीन जगह स्टोन साम ngो Reverend Dr. Tagengelo General Secretary UC Baptist Church Council also ge sam abgala ko gala darek bo yajal emeno ngo mako jigene the out the Golden Jubilee celebration 2024 1974 to 2024 Ganga Baptist Church
Chandranagar Pastor Range, NBCC Kepa. Build the house, the builders labor in vain. Psalm number 127 verse 1. This building is dedicated for the glory of God by Reverend Dr. Tagangelo, General Secretary, Yusuf Baptist Church Council, NBCC, on 7th August 2025. In presence of Reverend Likataj, Range Pastor Pakikesan Pastor Range, NBCC, Mrs. Gita Nalo, Gida, Principal Calvary English School, Pakikesan. Also reverse IAM. Yibung Lindula, member, Dr. Taba Hana, member, Sri Chera March, member, Sri Vijay Techi, member, Okasi Pastor, Secretary Ganga Baptist Church, Sri Techi Tapa, former pastor, Sri Navam Koram Hina, present pastor, Mrs. Throughout this half-century journey of Christianity, the church has endured spiritual foundation that would thrive across generations. Against all and alive in the spirit, it stands today not only a church to mark its 50-year milestone. This is woven through decades of prayer, commitment, and community. School Education Department, NBCC, on 30th October 2024. Committee, Ganga Baptist Church, in presence of Pastor Techi Tugle, Range Pastor Chandranagar, Pastor Range, NBCC. Ab gala ko gala dari ko ya jal emeno ko ko jisile o mulanga chiputo tam mo pori tenpe Golden Jubilee Celebration 2024 Ganga Baptist Church Chandranagar Pastor Range, NBCC, 1974 to 2024. Golden Jubilee Memorial Girls Hostel Building, ground floor, constructed by Ganga Baptist Church, Chandranagar Pastor Range, NBCC. Bolinge ko ye jala. So gay jate jabe Ganga Baptist Church, Golden Jubilee Memorial Building same girls hostel same. Mule na alago galik tala na emin gamsa mukol haile. So hama tabla kugla darek boye jal emino sapko tala. Mule gay secretary School Education Pastor Tamchi Kolomne Pilko Meche. Okay, o mule na chiputo. Omo audala kugla darek boye jala amin lo ay mukogirne. No mule na baba Jubilee Celebration namla. Okay jate jo ho gaya memorial building mule hato so pake nyok so onra se bi pasam bayar jolaira ngoro rende kha sore pastor si mododo abjakam so nu program sammo chapter 25 verses 10 to 8 to 11 na mo yisub porten balai so mula Jubilee bagoso achil ko porten pe le ayu kan kan khigdal kan ayu mod go hikunto o ho hamno hikum balokam ayu chepile kia ayu go nitai hono kan polege al loyingam ature suge hutonga loden gada gatso uleg nia kum sunam shi Yesu Kristonga no jinam ho gap Yesu Kristonga uleg Nisi Baptist Yurkum do kome nam nan Yesu Kristonga uleg gada gatso nisi kong imi parking go mungju kum aku nyul mo Ganga Baptist lu hidedu Yesu Kristonga ko hum pal do hem panira Hen alpa mule gabi sosib mapa ne sosib i mulala gathering mala lulin heng dokum do pala mulai kum do pala pala ne lare ta kamu dapat kamu don ne itu solusi so Calvary English School जो है जो चला तुम्हारा तो कोई जिन घूमेगा जो जब तो आगे के लोग German school education हो गया इबरी हो गया करीज का काम कर रहा है Welcome, nothing हो गया है वैसे Golden Jubilee 2024 as alive
majnakan wala 30 October 2024 homan makai 30 October 2024 wala bunga foundation stone sing late bunga mulga organizing chairman Sri Nera Techidara mulga golden jubilee chairman MB chala MB foundation stone late maka ho laga mi mulam dedi ho foundation stone dedicated bunga si kajokam a reach par ham jakam so kapitun dana mulga Pastor Tamchi Galum, Secretary School Education Department of Department NBCC mi mulam dedicate majnam kai. Oga hibung yula, oga Dr. Tabakana, Uchera Merch, oga Vijay Techi, sam mulam member man maka o alok 30 Oktober. Committee kam do church ge present secretary mulge simul ECM kesra tibukan mamma bhai pal joko mula member Mrs. Mantri Mahkamah mulge Aceh Dr. Tabakana mulge Aceh Hukum mulga suga hukum mulga Nabia Rizom di sore di stane over rizom doma siapa ya hen over ho gaya ama bana luku ara ba training inai gacha ko nur malangam kam jatu na me mane music tula nai chairman ne kilut adu wo chani kumai ai azat sar magam kam ngabe personal watch up ji
leader Ram Raj Pastor Malang Mara Lokude, more on behalf of the department Sugamo Payalin Chola, Padun Lai, Kongule, acknowledgement ba, Evan Jiseka Mula Soji Jiduris Ramai, Emulga, Yopintulis time. Thank you. Ye first time Mogamo, first Golden Jubilee celebration Moguam, Ham Kamo approach Papa. Evalo como dola ela mula si algo mare development to nula ni ka arebu doma mamsula hai bahut sam ka to ye 39 lakhs gaya na approximately usse zyada gaya hoga nul din demand hai pass ho gaya sam kam future of dunia job ki tarah hai si ka wo ral pal mein paper abu kal hota hai aur naam se ka ale mama abu kal kare ko ham mul jote mabela mul si ras Bustu pahala ela na ay asam mana putu satu kami yang banyak modu be tolong modu akapa along modu akapa ay oi sama bit sama mana be demand ho hogu mo la se jode kara hogu mule uday lit yoko achoro education is the vehicle of mission work ek education hai mane mul mission work ko ek gari hai education doma wala mul mission काम रही पर ये लेकिन चिंगमा वालो भाई रमो को मो सुगा मुल जो यूथ एक दो चर्च से आया वाला भी ना आप लोग भी सुनिए जो अभी पेरेंट्स लोग हमारा एल्डर्स लोग ये काम करके गया उसको छोड़ना नहीं ये आप लोग का उसको आप ये लेगेसी को आप लोग रखना है और काल का दूसरा चर्च लोग भी ये देखना है बोले ये होते हुए एजुकेशन यहाँ थोड़ा सा अरे कलवरी क्या हो रहा है क्वेश्चन करता है क्वेश्चन है मदम बोला हम बोला मैं आपको आज कलवरी क्या कर रहा है कलवरी कितनी ये मैंने 100% पास ला हम आपको क्रिश्चियन चिरा तो नाम अरे मामू आपने क्यों दो करे हमें ना मैं वो स्पेशल गंगा बैप्टिस्ट चर्च बिलीवर सब ना आए एल्डर सब सीवर रब लाइल सुक्सी एकता होगा काउंसिल को भी एक आई ओपिनियन होगा और सो सियारा हो जी को मुलाम का सो स्कूल तो रेटिंग का मिपा को आधा मरा ऐसा आता है और मुल सुविधा मत मिपा जी वो बेसिस का मुला एकदम तरह तरी माने मुल के को का तो सो आहा को लगे सो लाल सो ये सो डेडिकेशन आ सो मुल और मैं मिपा को और मैं सो सो लोग मुल गंगा अपने चार्ज लोकल पास्टर नाबुक तुरा मिनानी स्टेज हाउस चार्ज के बेद में और सेक्रेटरी चेयरमैन सो सिंगुल सम हैंडओवर ममा दावे सो सिंगुल का तो सो सिंगुल के अलोतन ने सो सी सर्टिफिकेट मुल पोर्ट करना मोना सोलो में अलोतन सो सी गंगा handling taking so se handling taking mane mul so nam sam solo NBCC nga mul jitar ke handling ma taking ma dana so handling taking certificate sam mo pori tani tam tam la se so se Ganga Baptist Church CPL NBCC 1974 to 2024 Golden Jubilee Memorial Girls Hostel Building Calvary English School Pakistan Office of the Ganga Baptist Church Ganga Village On this blessed NBCC is pleased to formally hand over the girls' hostel ground floor of Calvary English School, Pakekation to General Secretary of Nishi Baptist Church Council, NBCC Model Place, Naharnagar. This building, proudly constructed by the Ganga Baptist Church, stands as a Golden Jubilee Memorial commemorating 50 years of unwavering faith in Lord and Savior Jesus Christ, and commitment to education and community upliftment. This act of dedication follows the Golden Jubilee celebration held from 22nd to 24 November 2024, where the church reflects on its spiritual journey and reframes its mission to empower future generations. May this hostel serve as a sanctuary of learning, growth, and hope for young girls in the region, and may it continue to bear witness to the enduring legacy of the Ganga Baptist Church. Local pastor, Ganga Baptist Church, CPR, NBCC, taken over by Duli Kamdun, Construction General Secretary, Nishi Baptist Church Council, NBCC,
and Pastor Tamchi Kelum, Secretary, Student Education Department in DCC. On dunia rusuk socau adalah single gan, ministry gan, dengan tangan gelo, so gan, hostel building sam, taken over madhya sign mapaku, all again dengan Tamchi Kelum, Secretary School Education mapaku, osi ja local pastor nam turam inani ngomat kalbek tene, kamat ku, हो गए दिल्ली दिल्ली कंदर कंस्ट्रक्शन चेयरमैन है ऐका मत कर दी दो और मिलेंगे मप्पा को और उसी जा तो फुल्ली है ना मास्टर करने के लिए होगा वो sabi nam ge sabi balam nara naila alo jito nu obe alo jito gabung gabung lo obe gabung nu kumni ga pamai ge go nam kumni kusi ngai osi principal de dando pa sabi principal le ke gune kategori sabi mala nam simbol nam ka nai oke Enggak sertifikat. Construction team member oke, और गंगा अपने चार को लोग टिकॉन member believers और so school authority so ngun bako ngomiche goi gohya ke dopa ko no kami nulen solo ngam mad goi Oke membaram oke nul mulu so akumbo oke soge so mulu inbo ko tulungam opin bawa atre doba ne kango umle kendoma oke so si kalam hata de modam ke ye lidaro dos kuch kam herage nule tako tape gadla o ministry ngam jisu kristo hakote mon nango oke mule jit chuka o jit ka helmo umle kendoma oke helmet. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. So our Lord will on board congregation, okay, so the construction committee chairman, secretary, or imam, okay, mulu so the Chandanagar pastor day, we all mule blessing prayer malaya full so program some partner. Okay, so Calvary School, okay, so Timam, no consolation jidne nule si nit bo namam paipal na web pataba, okay,
So ke Kalvari school si otogo is coming district doi ko o maramang na o si pakai kesan new district si apa ko mane ekega dito kakapa tugan mane yidum sama yidum yipekul parepuramal ahajukun ko tugan olop ekega cema ho yang aram se mane so jinul oka contractor we have opportunity o have kala mule yidum mode pai de nyoka yidum mode atore do he de nyoka mule yidum yido alokol mule mode do kdema atore do dikuma sijai ekega ho nya kamatu mule jima mus kuis kam aho yeb jango ministry yika yinyo ba ho ge okam be ko yimin sutin kuma o NBCC ka hebben pasunu hokam jit kuma o mo si jan yekam tu ko hidu ko helana opportunity time mode paiso mul yido padin mule yit suka yido yit naka let us do good to all men and especially to those who are of household of faith okam mule ngam aljab jido especially among the believers and mule eja household mule soge ministry household ministry samane mule para atak mane mule jido jidnaka ho he mule dito kam kapadan hella ho gabe no mule nge Ganga Baptist Church arotima oso mule ke full time worker mule nge so asada hakum mule nge anyong ko switchkam jitja mane jidu pai nyokam jitka aro so jidu pa ke jinam si bar pai mata aro nule kam Ganga Baptist Church Golden Jubilee Memorial am si mapa ko aro second time tu makram ke ma mata ne mo change mata aro mama da na thanksgiving ho pare have na ho gabe mule kaja ben ke samule anya ja kegajipa aro sir kalam mule ditukam jilindo jit juga lana punwa abe nama magma nyokam nomo mule ke jiname dituk do maden ke hel mule si agamam apa also samai kam we all are mule nge hoge nam isor ke nam sam mule okay isor ke nam so magso mule nge mato help yokan we are building the spiritual house. This is also part of the building the spiritual house of God. So the student dodo, they are also a part of the building the spiritual house of God. When a bullet come as a student doma banyo come so school se dora. That means they are also in the part. O bule porin la akun go kinam bule pastor jitaji missionary evangelist theologian lentaji oke soge IPS doctor lentaji oke ge IS lentaji part nule solo jeneka committee ge do pa nule so the part of the building the spiritual house of God oke mule solo jiman soge principal be teacher be oke mule soge full-time worker, part-time worker, okay, also church, pastor, women pastor, secretary, okay, so committee, we are also in the part of that. Overall, this is for the well-being of the welfare of the New City Baptist Church Council ministry, and this is for the glory of God. For the extension of God's kingdom, Isorge kingdom extension mother, and then muluge spiritual life grow mumdebe muluge NBCC as a whole. We are in the part of mule building the spiritual house of God. Hema jeko isore doba mabyoka mule ho name ho name. Nituk doram ke hel mule kampa. Hoga always mule mujido mule kaja kam witness sam mule tatwa si hem yokam isore do ba ko ga nule sam mapa. Otogo nule ge muna me losakpa ho ila hijo jiola isore nulam guide malal inspire malal yine solo soge nam sam gal sustel sam sid ko kangam doga rid ko hetin do mane manam si hem yokam isore do ba ko ga
nule mapa part of ministry nule megame just mane mule tengtai na ke jikumpa nama pa na not only that contribution tima this is also a part of ministry to lage yes nulok every to kai jikum na dugan u piula kam jikbong do no pe dugan nokri ok kam dugan o lulu ok mane ak kabjori jo la kam kuna mane mudi kula kam jikbong do ban pe jila ekul solo si hilin pa hoga be nule kam kum solo be kum to bido mane mu yes mule sorge ministry o mule tengtain jil mule namam ka pa pe ba oke muji to bido so ke nuluk jito ke jeti jabe isor ke blessing so kalvari school oke nuluk life lo nuluk ke osor family range na o mule so ke word blessing help kam mule ke muda do ji kuno mane well or blessing nuluk blessing o ka be mun matho materialistic blessing arona mule ekta ime ya kam bantai ko jil don ko herida so pak jila ho jisu lo ko mukri endela ham ka overcome mala ala ime ya pa ala ho ke yenji kana aya ja bo musla ji kam ho ke to ka ko jena ham ko da bo ya pa kin na ham be na blessing na pa ko oke mulai kajar so ke report tam kanun mulai na gona man tatwa o mulai ke dugun ne to jis ke dok na ho pare और मने के जिने ना हाँ वो कहते एक को हम पादो हो का मुल सो के कंस्ट्रक्शन चेयरमैन सके गो सो जी मने सो टेबल रिक्वायरमेंट ते दो पानु पे और सांग रिक्वायरमेंट दो पानु पे हम ये पूरा सो यू काम काते के पकड़ बनाए और ये सामान्य आरंभ तो बोलो रिपोर्ट हम जीता का ये और पानी नुई रे अच्छा तो जीता ए लियो पानु नुआ because it is the Lord's ministry. Hey man, always we need to acknowledge each other. Hey, mule man, bempa ministry jeto ayug ye ministry jin bonga ma ayug leader jin bonga ma harak bempa misla hoda man good relationship. Hey ko jema likham jeto lage itu bi no hoy. Mane itu also kapa tapa misel hai bi na man. This is called part of ministry. Ho gabe वो कजहरा पेंटिंग है this is a part of ministry फिर पेंटिंग वो लास्ट हो है वो बेजम दायु बने सोलो मुल not only गंगा बप्तिस्ट चर्च मुल मुलिंग धारी गुले और indirectly we are in the ministry for the glory of God and then for the welfare of the UC Baptist Church Council's mission and ministry elna e ho gabe so kaja Bible akna bo so ke pori no bebe game and let us not grow weary in well doing. Si Bible benga me alup ji nam samule ek osoge akge weary and nam si na atar ko atar dok ma hoy ki ma baka alup ji namam ngama baka elna e kolum ji na that means in the other way of him no kam kolum ji nam sam ngat ka mane alup ji manum sam ekge ho लिखलिंगित को जो काम है वही कुमार नाथ को का आहात का हलाना ओके अलुपी नाम सामने let us not grow weary in well doing मुला अलुपी नाम समझा मुले नाम आवका ओके के अतर कुमा हेलमु मावका हेल सोलो जतिया मुले के गंगावती स्नान में होले के मलाया होके Minister तो आपके स्पीकर है ये रेवरेंड सर अगेंगेलो सर और एनडीसीसी के जनरल सेक्रेटरी पा सोल लुइस जादो के नाम apa पेमुल सोल ओके सभी सो के नाम सम हैनोवर में स्टाफ ओके स्पेशली era मुल हेड प्लान कंट्रीब्यूट में नाम नोनर ता भाज को का पाया चो पाल देना एंटायर मुल ओके आलो से कंस्ट्रक्शन कमेटी साइड ओके गंगा बैप्टिस्ट चर्च ओके आलो ये कांग्रेगेशन
mulai hen al japa an kali indu na nara japa oke nu nara tu lain hal kam abona oke postu na pai pa koi ya hal kam na oke japa nu le kamera hal japa reciprocate mu japa lai mita ye jit ko gangsan mu jit ko orang yang mulai expect mana mulai jam NBCC ke full time worker especially orang mulai oke alo oke kelum sar nampai coba ada oke so mulai 30 Oktober cara dedication macam mana oke alo ke prayer dedicate mana success ke juga hal ni tu mau ke mulai construction team oke mau dost mau dilihat kacanya pais ba lik tu buro ke committee ke program mai mau kalau mau kan ke program oh ya punya oke kami akan meeting di mana mulai complete time mau complete mau pakai betul mulai rapsi oke nama pasal tu mulai sol ke chairman sir tak saat mulai oke so pastor mulai umur oke nasi kerja oke nampak apa tu kan ini encourage lagi nu observation dah aja pernah no MBA mas kau punya apa tu management of class dia dengan apa kalau ke school Christian education school education ke when member become dot by no experience होता है no ऐसे के religious field of spiritual field अच्छी आते हो के हाँ सो के अलो local church member apa ओके सो especially रात लुपुई so दो लाइन मुना में पंजे लोग अलो share model chance is popular oh mana mulai ada mutu serius nahi mulai ada barang mesti loh kalau mulai cover mesti pada mau paman apa ke so oke so atu chochi be penbu abu isuram paya lingcuala paadune solo mulga Calvary English School pakai keseng NBCC so ai mulam si anya jabe mulga Ganga Baptist Church ge believer se mulga Golden Jubilee anyang nyering le chamu gumule isurga anya loke isurga abiu loke ministry am ganga yar kumalo rispala hingpu nya la bole solution ulga first time ul Nisi Baptist Church Council lakam 50 years golden jubilee celebration mapa ko ho koyong so atu chochi church ako singulga ganga Baptist Church yar kume sulungula mulga golden jubilee memorial building ako si Calvary English School pakke kesang si ngula mej pa o ngula hingpu la sulu dedication program am sulu simal dodo na o ngula ngo sulu so age secretary school education department so ngo payaling chola page dona ngulga Ganga Baptist Church ge deacon board member sam ko construction committee member sam golden jubilee ge committee member sam ko ngulga believers malanga payaling chola malanga ngulga council bing ngo payaling chola page dona okara su jo ko so ngo arabe ngo malanga ngulga Nisi Baptist Church Council ga ngul church ranges some believers some kongo appeal madune kaju arun some kage dula kalam kudula nulga golden jubilee silver jubilee celebration bokolo sibe ara memorial building amatu halango ara request magedune o nule su ga pakke kesang nyoko so ye alo sapabe angtana is kamen angtana pakke kesang nyoko chawa su ga golden jubilee memorial building some hage dula malanga Kawam tuala ngosulu apel magad malanga kato building am kato si anya jo ko singul ga dedication foundation stone malang kapu jama pepa sa malanga hage dula malanga kawam tuala ngobingedana o ngolikyam jodo ngule education is the vehicle of mission work ala ngolikyam jodo ngulga mission kama wala education do ba wala mission kama rejuram wala jopa no malanga payaling chola padana especially ngulga Ganga Baptist Church ge believers elders malanga on behalf of ngulga so council being education department being malanga payaling chola ngo sulungo pagerne ke